Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Alisha Kid. Hari ini mau berburu mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa ya? Wah, ada mainan apa nih teman-teman? Wah, ada boneka oktopus teman-teman. Yeay. Yuk kita kumpulin, kita taruh di sini. Kita lanjut berburu lagi. Kira-kira ada mainan apa lagi ya teman-teman? Ada apa nih? Wah, ada ondel-ondel mini teman-teman nyangkut di atas pohon cabe teman-teman. Kira-kira ada mainan lagi nggak ya? Ada apa nih? Wah, ada kereta Thomas teman-teman. Lucu banget teman-teman. Naik kereta Thomas. Tut tut tut. Yeay, kita mendapatkan 2 mainan. Yeay, kita berburu lagi. Kira-kira ada mainan apa lagi ya di sini? Ada apa tuh? Wah, ada banyak pop-it teman-teman. Wah, pop-itnya nyangkut di atas pohon teman-teman. Yuk kita selamatkan teman-teman. Yeay, kita mendapatkan pop-it. Ada pop-itnya, ada pop-it apa aja nih teman-teman? Ada pop-it pelangi, pop-it kotak, dan pop-it apel teman-teman. Di sini ternyata banyak mainan teman-teman. Yuk kita lanjut berburu lagi. Ada apa tuh? Wah, ada topeng ondel-ondel teman-teman sama pop-it teman-teman. Wah, ada buaya teman-teman. Wah, buayanya nyangkut di pot teman-teman. Yuk kita selamatkan teman-teman. Yeay, kita mendapatkan banyak mainan. Yeay, kita kumpulin di sini teman-teman. Wah, mainannya udah dapat banyak nih teman-teman. Yuk kita berburu lagi. Berburu mainan. Kira-kira di sini masih ada mainannya nggak ya? Yuk kita cari. Wow, ada apa nih? Wah, ada mobil Tayo teman-teman. Mobilnya nyangkut di atas pohon. Wah, hai Tayo. Hai Tayo. Wah, kira-kira ada mainan lagi nggak ya di sini? Ada apa tuh? Wah, ada mobil truk teman-teman. Mobilnya nyangkut di atas pohon teman-teman. Yuk kita selamatkan. Kita taruh. Kita kumpulkan. Wah, mainannya udah banyak nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya teman-teman? Yuk kita cari lagi. Kita berburu lagi. Di mana ada mainan? Ada apa tuh? Wah, ada kuda poni teman-teman. Nyangkut di atas pohon teman-teman. Yuk kita selamatkan. Yeay, kuda poninya cantik banget teman-teman. Wah, ternyata di sini banyak mainan teman-teman. Yeay, kita taruh di sini. Kita berburu lagi. Ada apa tuh? Wah, ada mobil konstruksi teman-teman. Di sini ada mobil molen juga. Ngeng ngeng ngeng. Wah, yuk kita kumpulin teman-teman mainannya di bawah. Wah, udah banyak banget nih teman-teman mainannya. Wah, udah dulu ya teman-teman. Di video selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, bye-bye.